Ndo tuko nafanya kazi, tuko business moya ya matrak. Hivyo vyote ndio vimachoma kuanzia pale mpaka hapa. Tuko na enjoy kitu cha clean hiki, tuna clean. Napenda niwaoneshe, napenda niwaoneshe tunafanya job. Ni hatari, kazi ziko mingi. Tuko nafanya kazi, tunaingia ndo hapa vyumba mbalimbali. Ofisi ziko hapa, vingine vile nje bimatrak tuko nafanya kazi. Ndo hapa nawaonesha, tunaenda mpaka kukona huko Denisha Deki. Naanzia hapa, ndo hivi tuko nafanya kazi, tunaendelea hapa kote hivi. Kufanya kazi sio easy. Mwenzako anakuya mgongo na luma, ndo hivyo tuko nafanya. Niko nafanya, si niko hapa. Ndo hivyo. Napenda niwaoneshe. Tunafanya kazi. Acha kuongea, mimi niko nafanya kazi. Ni hatari. Tunafanya kazi. Tuko na kazi za kufanya, tuko na watoto walikuwa. Ndio hivyo biko hapa. Wenzetu wako na mabusiness za mzuri. Sisi tuko nafanya hapa kazi. Ndio hivi vyote hivi. Moa ndo hizi. Matraka kwa watoto, wa kuchezea, kuwafundisha kila kitu. Ndo hiki hapa. Siku gani na tunaweza fanya kitu kama hiki? Ni kujipanga, kuikala chini. Ni Mungu atusaidia. Ofisi za wenzetu anapanga kitu, wanakuwa hivyo wote. Hatari kokote hivi, bimadumu kokote hivi, kokote ofisi hizo, kokote mpaka kule kote, mpaka kutoka kokote mpaka kwa chumba. Ndo hivyo. Tungali tunaishia hapa. Nafanya kwanza kazi. Next time nitawaonesha nje. Nitarekodi na nje, mtaona. Okay, bye bye. See you my fans ya watoto wangu. Mtu support. Ni hatari, bye.